Pemirsa Denpasar mederbe garis pantai sane lantang saking pasisi biaung kantos benoa. Ring pasisi inucap kata keanggen parikrame ngawit saking wisata kantos oleh bendegane. Punika mawenan Pemkot Denpasar ngelintangin Dinas PUPR merencana pacang ngewangun menara pengawas pantai ngangge APBD perubahan. Wali Kota Denpasar IGN Joynegara ngewedarang parikrama ring pesisi katahnyane rami pisan. Pina ke Cina rasa urati ring keselamatan krama ring pesisi. Pai ketandani sampun ngerincikang puangunan menara pengawal saniside keanggen nyelehin krama ring pesisi. Kuentenan bendeke ring Denpasar taler kantun ngelimbak becik. Kauningin wenten selai kelompok bendege sani kantun aktif. Kuentenan ipun taler katureksain becik kantos mangkin. Punika mawinan menara pemantau pacang kuangun ring tetiga genah silih tunggil nyane ring Pantai Mertasari. Rasa urati Pemkot Denpasar majeng para bendege nenten wantah marupa kuentenan menara pengawas. Para bendege sani kaguyub ring sawetara kelompok nelayan taler pacang kaicen BPJS Ketenaga Kerjaan. Sentukan para bendege ring sajalane ngemargiang swadarman nyane dengan pisan ngarepin kecelakaan kerja. Punika mawinan ring sajalane ngejantenang keselamatan para bendege puniki, Pemkot sampun nyiakayang BPJS Ketenaga Kerjaan pates kadi majeng para klien Banjar Adat sanis sampun kaicen BPJS Ketenaga Kerjaan. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.